Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Dnevni horoskop za četvrtak 10. mart 2022. Astrolog Ana Rakić. Ovan, ljubav. U susretu sa voljenom osobom nema razloga da insistirate na nekim sporednim događajima. Posao. Konsultujte saradnike prije nego što donesete konačnu odluku. Više glava može da smisli bolje rješenje. Zdravlje. Prije će vam relaksacija ili susret sa prijateljima. Bik. Ljubav. Ponekad je teško podvući jasnu crtu i postaviti znak jednakosti između glasa razuma i nekontrolisanih emocija. Posao. Ugledajte se na jednu uspješnu osobu iz svoje okoline i nemojte rizikovati bez prijeke potrebe. Završite započeti posao u predviđenom roku. Zdravlje. Prije će vam psihološko opuštanje i relaksacija. Blizanci, ljubav. Potrebno je da objasnite partneru što utiče na vašu iznenadnu zabrinutost ili nesigurnost. Nemojte potiskivati svoje osjećaje. Posao. Ne dozvolite da neko drugi govori u vaše ime. Procijenite u kom trenutku treba da preuzmete kontrolu nad važnim događajima. Zdravlje. Potrudite se da akumulirate pozitivnu energiju. Opustite se. Rak, ljubav. Sve više počinje da vam smeta nečije prisustvo ili ponašanje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom. Posao. Zbunjuju vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče ili lične interese koje podvodi pod zajednički dobitak. Zdravlje. Izbjegavajte stresne i naporne situacije. Lav, ljubav. Partner djeluje vrlo posticajno i umije da preusmjeri vaše misli u pozitivnom pravcu. Nema razloga za dodatnu zabrinutost. Posao. Zamjerke koje vam neko upućuje ne predstavljaju veliki prekršaj. Ako je riječ o različitim stavovima, potrebno je da usaglasite poslovne interese. Zdravlje. Postičite kod sebe dobro raspoloženje i dobar duh. Djevica, ljubav. Izbjegavajte emotivne provokacije koje mogu da vas navedu na pogrešno ponašanje. Posao. Djelujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo. Zdravlje. Prije će vam zabavni sadržaj. Vaga, ljubav. Uvijek postoji i ružni dio stvarnosti, stoga ne budite u zabludi da će se emotivni problemi riješiti sami od sebe. Posao. Na vama je da se distancirate u odnosu na događaje koji vam narušavaju ravnotežu i koncentraciju. Zdravlje. Izbjegavajte neke naporne obaveze ili stresne situacije. Škorpija, ljubav. Emotivni izazov ili avantura ima i svoje negativne posljedice. Ponekad zabranjeno voće donosi gorak ukus. Posao. Postoje iznenadni događaji na poslovnoj sceni koji vas ometaju da u potpunosti ostvarite svoje namjere. Potrebno je da pronađete zaobilazno rješenje. Zdravlje. Prije će vam više sati zdravog sna. Obratite pažnju na snove. Strijelac, ljubav. Morate imati dovoljno strpljenja za svoju porodicu, kao i za različite probleme sa kojima se suočava voljena osoba. Posao. Nemojte dozvoliti da u vama prevlada sujeta ili poriv za trijumfom. Budite realni. Zdravlje. Izbjegavajte različita psihička opterećenja. Jarac, ljubav. U emotivnom smislu djelujete previše izbirljivo i čudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete. Posao. Nesporazumi koji postoje u krugu vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta. Zdravlje. Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru njegu. Vodolija, ljubav. Postoji osoba koja u vama pokreće snažne emocije. Usmjerite misli ka zajedničkim temama. Uživajte uz blisku osobu. Posao. Nema potrebe da zaključujete na osnovu prvog utiska. Sačekajte prigodan trenutak. Imate dovoljno iskustva da se zaštitite od loših uticaja. Zdravlje. Radost srca djeluje ljekovito u svakom pogledu. Ribe, ljubav. U susretu sa voljenom osobom potrebno je da pokažete istančani sluh i široke vidike za zajedničke planove. Posao. Nemojte rješavati tuđu brigu. Svoju pažnju i kreativnu energiju usmjerite ka ostvarenju korisnih ciljeva. Zdravlje. Prije će vam više sati zdravog sna. Opustite se. Astrolog Ana Rakić. astrolog.com. Obrada Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.